ассалому алайкум бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали Нархи Наво. касе дар канали мо бори аввал аст, то ҳозира обуна шудагӣ нестанд, дар канал обуна шавед ва дар видео лайк монанро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешравии ҳар яктаи мо шумост. дар имрӯза видео хонаҳои фурӯшӣ ва квартираи фурӯшӣ. видеоро то охир тамошо кунед. бохабар мешавед аз нархҳои хонаҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошанд. барои дастгирӣ кардани мо як дона лайки бепула монед. ҳазор раҳмат бародаро барои дастгиритон, барои лайкмонитон. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, 9 микрорайон. дукомнатаҳа квартира дар 2 мошона қарор дорад. 75 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. доми 8 ошонага, лифт дорад. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 270 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред. баъди тамошои видео ҳатман фикротона дар комментария нависед. касе дар канали мо меҳмон аст, дар канал обуна шавед. як рӯз пас ё ду рӯз пас видеои нави хонаҳои фурӯшӣ мешавад. ҳатман дар канал обуна шавед. мо мегузарем ба дигар хонаҳои фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Конибодом, 3 комнатаҳа квартира дар 4 мошона қарор дорад. 72 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хона дар наздикии мактаб Садик роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 320 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, тарафҳои Гипразим, 3 комнатаҳа квартира дар 9 мошона қарор дорад. 75 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хонаро бо чиди чораш фурӯхта мешавад. нархаш 444 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Истиқлол, 6 сотиқ заминай 4 дар хона ҳаст. об ва светаш дар наздикиш аст. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. гирдаш маҳкам аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. хонаро срочна фурӯхта мешавад. нархаш 280 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, 34 микрорайон, 1 комнатаҳа квартира дар 7 мошона қарор дорад. 40 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. доми 7 ошонага, дар наздикии мактаб роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 170 000 сомон.
کسی خریدار انیق باشد با ارزان هم می شود. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر را از صاحب خانه دسترس کنید. خانه فروشی در شهر دوشنبه رایون شامانسور یک کامناته کوارتیره در 14 ماشونه قرار دارد. 46 کвадрат метр новостройка است. خانه ها без ремонт коробка است. آب و سویتش دائمی است. حجتش 100% است. خانه را سراچنه فروخته می شود. نرخش 275,000 سومون. کسی خریدار انیق باشد زنگ زنید با معلومات بیشتر را از صاحب خانه دسترس کنید. خانه فروشی در شهر دوشنبه 65 میکرورایون یک کامناته کوارتیره در 2 ماشونه قرار دارد. 38 کвадрат метр новостройка است. خانه ها با ремонт زمانوی تامین است. آب و سویتش دائمی است. حجتش 100% است. همه خانه ها یورو ремонт. доми 50 шонага. خانه در نزدیکی مکتب روی کلون در نزدیکیش است. نرخش 250,000 سومون. کسی خریدار انیق باشد با ارزان هم می شود. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر را از صاحب خانه دسترس کنید. خانه فروشی در شهر دوشنبه رایون سینو نزدیکی بازار گیپرازیم 2 کامناته کوارتیره در 2 ماشونه قرار دارد. 46 کвадрат метр новостройка است. خانه ها با ремонт زمانوی تامین است. آب و سویتش دائمی است. حجتش 100% است. همه خانه ها یورو ремонт. خانه را با چیز چارش سراچنه فروخته می شود. نرخش 240,000 سومون. کسی خریدار انیق باشد رقم ها برای تماس در روی اکران شما. زنگ زنید با معلومات بیشتر را از صاحب خانه دسترس کنید. زمین فروشی در نوحه وخش 10 سوتیق زمین ای. حجتش 100% است. آب و سویتش در نزدیکیش است. زمین سراچنه فروخته می شود. نرخش 85,000 سومون. کسی خریدار انیق باشد با ارزان هم می شود. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر را از صاحب زمین دسترس کنید. دوستان عزیز ویدیوی ما با آخر رسید. اگر شما لایک مونده نباشین برای دستگیری کردن ما در ویدیو لایک مونید و فکراتون حتما در کامنتاریا نویسین. ایگوجا خونه یا ایگوجا ماشین، ایگوجا زمین های فروشی، کوارتیرهای فروشی ارزان باشد شما حتما فکراتون در کامنتاریا نویسین. ما فکرات شما را میخونیم. ایگوجایی که شما گفتین ما همونجا دسترس میکنیم، پیشکشی شما میگردونیم. شما ما را دستگیری کنین، در ویدیو لایک مونین، ویدیو را پادلیس کنین و بهترین کامنتار نویسن فراموش نکنه برادرو. هزار رحمت برادرو برای دستگیریتون، برای لایک مونیتون ویدیو را پادلیس میکنین، دستگیری میکنین. هزار رحمت. الله نگهبانی هر یک تو شما باشه برادرو. خیر دوستان عزیز هم مکس سلامت باشین. الله مددگاری همه ما و شما باشد. خیر دوستان عزیز تا ویدیوهای آینده. خیر.